50 ton guys, sodium, muatan sodium sampai melimpah ke jalan guys. Nah itu guys, ini ada 17 unit guys. Surya kumpul semua di RM guys ya. Keren. Mas, muat apa mas? Muat apa ini? Mas, sodium, mas. Sodium. Sodium. Yuk, hati-hati di jalan. Guys, GWE 410 guys, Wester, muatan besi plat guys. Besi plat, ngeri nih guys, berat. Wester, ini mau ke Medan guys, muatan besi plat 65 ton guys. Yuk, hati-hati mas. Yuk. Ngeri guys. 50 ton guys. Sodium. Muatan sodium. Ngeri kali debunya guys. Gelap guys. Gelap guys. Hati-hati Pak supir. Kemarau guys. Semoga selamat sampai tujuan. 1 unit masuk lagi guys, dari Dumai guys ya. Ngeri guys, ngeri. 60 ton sodium, raja jalanan guys. Sudah padat guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sama yang di jalan nih guys. Wow, luar biasa guys. Si Surya kumpul semua di RM guys ya. Keren.
sampai kandas guys. Parkir dulu guys, parkir baru datang guys. Ngeri guys. Ini kalau drivernya nggak profesional susah guys ya. Soalnya tempatnya sudah sempit guys. Ini nanti menjelang siang rame lagi nih guys. Mas, muat apa mas? Muat apa ini? Mas sodium mas. Sodium? Sodium. Hari ini Marunda. Iya ya. Iya. Masih ada di belakang? Masih ada 2 mobil lagi. 2 unit lagi? Ya, 2 unit. Oke. Berapa ton nih mas? 50 ton mas. Hah? 50? Ya. Oh, 50 ton. 50 ton mas. Iya ya. Sodium Yang ya. depan ringan-ringan. Hah? Yang depan ringan-ringan. Oh gitu ya. Mas, Randy. Oh, muat sampai. Geleng-geleng Scania guys. Scania geleng-geleng guys. Lagi guys. Oh keren guys. Keren. Keren truknya guys. Lagi guys. Scania. Alalala, PT Mandiri Trans Utama guys. Panjang truknya.